ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯇꯪꯗꯤ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯑꯦꯇꯦꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯩ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥꯀꯣꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯥꯡꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯨꯡꯉꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄꯤꯔꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯋꯥꯍꯟꯕ ꯈꯤꯃꯤꯗꯥꯕꯇꯤ ꯃꯁꯛꯇꯤ ꯑꯩꯒ ꯑꯣꯟꯖꯅꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯀꯥꯞꯄꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯜꯂꯦꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯆꯦꯟꯒꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩꯗꯨꯅ ꯔꯥꯎꯟꯗꯣ 10-15 ꯀꯥꯞꯄꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯈꯣꯡꯁꯤ ꯌꯦꯠꯁꯦ ꯊꯥꯡꯇꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯊꯥꯡꯇꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯪꯊꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯖꯤꯡ ꯍꯧꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯈꯨꯠ ꯑꯁꯤꯁꯤꯅ ꯄꯥꯏꯔꯨꯕꯗ ꯏꯁꯦ ꯀꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯈꯪꯉꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯝꯇ ꯀꯟꯕꯤꯌꯣꯅ ꯂꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩ ꯑꯟꯀꯟꯁꯤꯌꯁꯇ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯕꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯁꯕꯦꯟꯁꯦ ꯃꯃꯤꯠ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯎꯗꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯨꯔ ꯅꯣꯝꯃꯒ ꯊꯥꯛꯆꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯍꯤꯞꯄꯗ ꯑꯩ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯔꯤꯌꯥꯅꯟꯗ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯃꯅꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯁꯦꯒꯥꯔꯣꯠ ꯀꯣꯟꯖꯪ ꯉꯖꯥꯔꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄꯒꯁꯨ ꯑꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯩꯅ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯊꯣꯛꯎꯕꯅꯤ ꯊꯣꯛꯎꯕꯗꯨꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯔꯥꯎꯟ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯞꯄꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ 10ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯍꯦꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯕꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯇꯦꯟꯕ 9mm ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄꯥꯏ ꯑꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯃꯊꯛꯇ ꯕ꯭ꯂꯦꯡ ꯐꯥꯌꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯥꯞꯄꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯅ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯆꯦꯟꯕꯗꯤ ꯇꯧꯔꯨꯗꯦ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯆꯝꯗ ꯈꯨꯠꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯒꯨꯟꯗꯥ ꯔꯥꯖꯀꯨꯝꯕꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁꯄꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯏꯁꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯏꯁꯨꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯤꯁꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯁꯦꯔꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯑꯩ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯋꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯏꯕꯣꯌꯥꯕ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯖꯦ.ꯁꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯇꯥꯡ 13ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯁꯦꯒꯥꯔꯣꯠ ꯈꯣꯔꯥꯀꯣꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯒꯦꯡ ꯈꯨꯐꯨ ꯈꯔꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5 ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯁꯣꯛꯂꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ SP ꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒ ꯊꯥꯔꯒ 5 ꯐꯥꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯒꯦꯡ ꯈꯨꯐꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ BJYMꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯅꯣꯍꯔ ꯃꯌꯨꯝ ꯕꯥꯔꯤꯁ ꯁꯔꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ JSCꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕ 9mm ꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯤꯁꯇꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯃꯥꯏꯒꯤ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯕꯥꯔꯤꯁꯀꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯨꯝꯅ ꯊꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯆꯥꯝꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯥꯔꯥ ꯇꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ JSCꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ Facebook asi kay Mujariba Pradesh Congress Committee President Iba Muna Kajarda si Islam Medicine Mele Pradesh Congress Committee Iba President Start Tech Mujariba Waktu President ya Eburoiba Ngamloi Gile kay Mujariba Vice President Mari El Tama Ngamloi Gile kay Mujariba Vice President di President was Hamil Ngamloi Gile sama President yan Muna KP Yadra Iba karena iBook Press tinggal sudah di mana teknologi
Present media ki nausing kay kunujabo chari Rinana masigi press conferences da yawiriba on my right with Yamba Devaberka, working president, Captain Missouri, and Sri Harisho Goswami, Vice President MPCC, Amadi, Aigi on my left, Aigi Setelatama, Vice President, and Sri G10, General Secretary Administration, and Aigi Secretary Priyananda. Gasigi press conference asi hokiba Rahul ji gi speech ama Mizoram da ngang kibaga mari lenana amuko All Manipur United Club Organization na tang pratukta khabarda ya kari takuni tang pratukta hapakpa Presta hapakpadugi marili nani amuko haibasi state asigi yamna chauba apex body organization club singi apun organization mani aduna ay ahanbada amuko bu yam chauba organization namani haijabaga loinana amuko na AICC amasu State की कांग्रेस की MPCC मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी दा थमलक वाफम हाइबतारे याम कनबा वाफम खरा थमकसी अमुकोना तौरोइदब वाफम हाइरोइदब वाफम खरा थमकसी मसिगा मरी लेनननी अमुकोना राहुल जी ना ngang amadi face press interview amadi speech ta haikibasi masida amuko se ekoina expect tawriba posigi wang mada sakhiba haita aduna amuko si like hoigi BJP gi mouthpiece hoina ngangakpasi su nungaitaba as a organization hoina dum haibirati Agada Haitai, Aduna Adugi, Lady Wafumsi, Mana Quigi Rahulji speech to Condentawi, Ibasu High, Adegi, deadline, Tangkun Baki Manunda, Nimikuni Baki Manunda, Rahulji speech to Marile Nana, AICC or State Pradesh Congress Committee na responsible over the Bunny Haiba deadline to be by that. I will the organization of a political party organization of the deadline to the issue. The Queen Sakar should not have Nina, Masimasu Pajadaba Haitai. Loinana Masigi Ozi Rahulzina Haiba City, I Adugi Matangusu, Tamzage Rahulji gi wafamdo dagi amukona haibiriba point do only paragraph amada speech amagi mapum amadagi sentence ani khai pick up tawa aduga madu phajadi haina haibadugi wanida aduna paragraph tuma or statement tuma sentence anina arthadu mapung phaba artha phudokpadudi langani aba any writing or any speech or any interview da paragraph amadu da yauriba meaning do madu mapung phaba meaning ama oigani aba aduna only line ani khak sentence ani khak khangatpaduna paragraph tugi mean tawba madu adu artha thoi hai aduna Rahul Jina Haigiba Wafandi, the idea of Manipur. The idea of Manipur Sira Masi has been destroyed, is destroyed or by BJP. It is no longer a state but two states have never.
masagi mamangi mapung oiba the important point mudi haptre ngasi manipur da thoi ba thodo wa thokching adegi ekhoi gi manipur gi leiri ba wa phun sing do madu the idea of state, the idea of Manipur is destroyed by BJP haibadu mudi panvidreba aduna madugi tarak wahi follow up line amani khak haibaduna athadu upum phadaba net phadana khanbani haina amuko na duaina khanbani haina lawdi lawi loina na statement duda yamna strongest term da condemn tawi haibadu madu haiman bathoi ai heidaba wani adagi leiriba photo as if Rahul ji ki capacity dagi or AICC ki capacity dagi Manipur state ani phone gani haibana tiya the activity the role of the BJP china maram marakanda BJP na maram marakanda activity BJP ki role the hatred of the BJP yadagi BJP ki role drama game mayam jinsa Manipur se ani hol labagumani haibane aba adu arthadu munna abiraga condemn ta worgadi nungai gani haibasu khali roidana numit humni gi manungda October tang kun phawgi manungda masi sengdok katabani haibasi su masi BJP gumba political party na BJP na haibati toidona su important oide manamdi thogo wathoksi BJP na thon bani but political party gumba BJP gumna haira su khrap ani civil society organization gumba amuko bana haibasi masi aram chaba pharati wali ekoida tang kun baki manungda sengdokani haibasi hojik laidiba tensions hojik laidiba mayam singse web amada mayam singse civil society organization civilians adagi praja sing tongan organization mayam singse masi aikoina mapi mapa laitraba dauna mayam singsi kangauna riba mayam singsi desida lan honba dauna lan na sakhigedawa tholokpa chu yai aduna masi sumaina yamna timeline or ultimatum deadline ke si amuko muna haibasi madum chabo wali kali loidana Manipur gi laimai degi Congress laibana tragal laitaba haibasi amuko gumba organization amanu madu lepadu nati haiba Rahul ji ki speech tuna amadi Madugi interview the ideas of Manipur, the Rahulji's ideas of Manipur. Sisina adegi amukona adi Manipur gi laimai degi Congress lehen banatraga lehen da lepkani haibusu authority madu authority gi wangmada capability gi wangmada hairui de bagi wangmada haibani haina adum lawi ge madu haibam thokte haina lawi madu aikoi gi congress laiba natraga laitaba congress ki organization laiba natraga laitaba it is within the constitution of India it is the institutions of political party madu amukona decide tawba la madu immature oibane haina lawbane madu ai haihanide madu matunga amuk haidanaba ainu appeal tawje then amukona akhoi Congress party da asugumba wafam yam tham abase masida aina kari reaction piningi on behalf of my Congress party on behalf of the AICC and the Manipur Pradesh Congress Committee aina haining badi Manipur masjid tahangani separate administration laigedabani haidna BJP gi mantri na BJP gi MLA na ai ba khuyek piduna megi tang ahum mari manga adwaida dagi matung sida megi tang ahum gi matung follow off
some couple of days. Masigi matung da BJP ki mantri, BJP ki MLA singna huye piraga Manipur separate administration demand ta gudo amuko na ultimatum pi ki balaibra. Amuko na adigumba BJP ki that strong ministers, cabinet minister, strong supporters of BJP, 10 MLAs, including ministers, Maduda, Manipur ki, the ideas of Rahul ji, the ideas of Manipur, Masigi, Manipur ki, Akoi ki, Lairiba, Tangkai Tana, Kuki ki jaga kai Lauragai Hana, Kuki ki honorable ministers in MLAs in Hairakodo, Madude to the Amukona ultimatum, people labra. Number 2, Karigi Pidrino. Madude to the BJP Laimai Sidagi, Himbanatraga, Adagi Laiba, Maduki decision Amukona Karigi, Lova, Nataga, Lota, Karigi Haidabano. Why? Amuko is silent on that matter. Amuko si bias in the Tabata Libra, Nataga Taugabra. Equina. Asata riba amuko dudagi masi oibara nataga oidabra adugumba wafam kuyek piduna like mayam juji open da mic ta kaida adagi social media da hairi ngasi Manipur gi lairiba violence yamna laibak thiba violence mayam se Masi Kanana Thon, Panukanai Matam the Topul. Congress the opposition political party ni. Aduga BJP Nazu Congress na Thon Bani Haiba Amuko Nazu Adugi Marie Ledana Haiba Parigi Equator Sum Haibili. Who is the responsibility? Why don't you say to the authority concerned, to the government, to the central government, to the state government? Why? Karigi Haidri, Moida. Moida Haidam, Equity Haidi. Equity Haidi. Ano, Masigi separate administration adagi Sugumbo Popomatumse. Sigi Wapun City. Equina Kanaru the Kanade, BJP Palakanta the Tui. Manipur paling ay dam ta masigi wata de adi Congress na lay da masigi wapam mamata laite adagi BJP na 2000 ningsing bidi bro 2001 karirang thoki adagi hujik amuk BJP na palakan da thoiba mayam singse BJP lengak lay rakan ta natro Congress na su kuina right after the independence. Right, maybe also right after the statehood. Congress tagi adagi any activity, any movement, or any intention, masi leibak haiduk na ko na raba separate ta na raba aikoi Manipur gi apunba integrity apunba territory siti gi kai na raba Congress ta karamba matam ko na ki leibege adugo Congress ta BJP na sum highlight sibo ke saving law Adana Madu Punamakto, Aran Bawapum, Oigani,